Ha kebakat do pediang kenang bak Vatikan ya ke jing terwa na ubishap na po kari Brazil. Kata ke jing terwa kalong ba ubishap men ubnai Julai usnam arajar arpulai. Ula sen ya ke jing keli sya ukledo jang katai kenang bak Vatikan. Bat kita ke jing keli ki kentub laki hijrah lane kita ki transgender ki lanem ban pen baptis yalade haki yang mane Kristen. Henry minta ubnai minta kekenti ukledo jang katai kenang bak Vatikan ulap diang semdan bahaoaj baki hijrah ru kilala ban pen baptis na. Haki benai ki baladem ukledo jang katai kenang bak Vatikan kata Pope Francis ula lej ban lej yakendo yaki transgender lane yaki hijrah. Bat kita ki hijrah kila ai kuble yu kila kedob et ya bat Pope Francis pat ula jubab bahaoaj mangi baro ngidai kinang pub Henry uble et palat yangi utur beca janjangi banyarap yangi kajing et uble kalang syaba palat yangi kibreo hang ne hapa pertai kum tanah kaliang cu Pope Francis ulah pediang baki hijrah ru kila ban long nak ki Kristen kita ki Katolik bat ki hijrah ru kin yo bentalang na ban wan caka jingya seng ban syak pen baptis ban long kum ki kemih paru ban sakhi ka jing syak pen baptis jang ki khun jang ki ladaki dan ya ki khun jang ki bat Pope Francis ulah angru baki hijrah lani kini ki transgender ki laru ban sakhi nang ne syakmat ya ka jingya thak syang kurim haki balang Katolik hakil lang sodang jang kapertai. Upadar James Martin ula angru bakane kadai artat ka senjam ka bak kongsan na ka benta ka balang ha ka bak balang klei i ya ki hijrah amshu tangkum ki reu paiba henry kum kita ki Kristen ki bapura kita ki Kristen Katolik.